Mbak mau periksa Mbak ya? Sakitnya apa Mbak? Aman, Mbak. Sini Mbak. Mbak. Mbak, sakitnya apa Mbak? Asal bisa nih Mbak? Belum, Pak. Ini mau meriksa PCR, Pak. PCR Mbak? Iya. Negatif aja Mbak? Belum, kita serahkan ke BBLK dulu. Ke BBLK lu baru tahu? Mengambil sampel, Pak. Ini masih pakai ini oksigen nggak? Masih, Pak. Masih pakai oksigen nggak? Kondisi Bu Arianti sekarang gimana Pak? Kondisi cuman Mbak? Kondisinya Pak, sesak napas atau gimana Pak? Ya, masih oksigen. Masih pakai oksigen ya Pak? Siapa namanya Pak? Nama?